Il-miliet, żmien fejn il-familji jingħaqdu għal ħafna Maltin dan iż-żmien festiv iġib miegħu kilba biex jippakjaw il-bagalji u jerħula lil hinn minn xtutna. Boħud jippreferu l-borra u l-klima xitwija filwaqt li oħrajn jirrilassaw lejn pajjiż b'klima simili bħal dik ta' pajjiżna biex jieħdu btala jew iżuru membri tal-familja. Staqsejna lil Maltin fejn iddeċidew imorru matul il-miliet u jekk saritx tradizzjoni li jsifru matul iż-żminijiet festivi. L-Ingilterra. U għalfejn iddeċidejt li sifer waqt il-miliet? Għax għandi familja hemm ħammur noqgħod magħhom. Napli. Għax tawni surprise it-tfal. Mur lej Spanja, għanna ħbib hemmhekk u nixtiequ nqattaw ma' ħbib oħra. U dejjem sifer fil-miliet xaġa drawwa li kull miliet issifer? Ġeneralment Sejrin Belgium. Għażuru t-tifla u kull miliet iżuru għat-tifla? Kważi. Mhux l-ewwel darba. Kemm ilha t-tifla toqgħod Belgium bqajna mmorru kull miliet. I live in Malta. I go to Malta University, man. I live here. You live here. So, and you're going back to the UK to see your family? Yeah, to see the kids who are about your age. Saqsejna wkoll xi turisti li fl-aħħar jimkienu għal btala f'Malta u x'ħajjarhom jażlu lil pajjiżna biex jieħdu btala f'dawn iż-żminijiet festivi. I'm missing country, I'm missing people, and I'm missing food. We love it. Why do you choose the Christmas holidays to go travel back home? Because it's a time that you spend with family, right? We're going to Birmingham, and then from there we're going to Ireland. So you're going back home or Visiting our family. We came here from Spain and now we are living again to Spain. We like a lot. It was a surprise travel.